kiai ki bala John hang ne hasanda kiai ki bajia kalau perlong ki khrau per ki khasi ki balong ki khrau per khat ban pe ban bu jingkeli jayu ya kan ke jadi berdiri dumi apa yui ki katu kane ki jingle jingkam jong ka parti BJP bati paralok jong ka BJP la itu sai kedar kadai kajing sensar dictator kajing sensar gambor kajing sensar gambor kalau ke pemah tu kata-kata kian ki bakil tahu ki ramba jong ka kongres itu bersedang kila yarap ban kentiu yang ki beri ki nongsong senong jong kari hadu kata mentah ban nakaliang jong kane keserta ke batumai ke banang yok syong ban peteng sibuk senam kila mi ki an ki bala ban penting tersemi yang ki jad beri waro yang kios ngau meno kum kita ki an ki bala ban kata ya kejad beri ujungi kepala ban kata ya kaniam nila don berbor hagajing lai lu jong kaniam mentang yoi hapa Asam jayu nomor sosial ke BJP ngiyui jayu hapa Manipur ini kijing cabarok kiatu ini kibata yang ini kuai ba bangin hapan sosial bangin hapan ban pek wahab dai ban snongtu bahkan ke ke bajia mentah hapa kari kalak ban penting berdiri yang ini mentah ban berkat nyinjit yang membi khmat bakuno nyinjit ke parti bakuno hatu perlok ngin pak ya wei player marwei ban le chadali ngin pak ya player badan dekat tim ki badan tim madali kini tang iba pala bat iko mamperin namar kini kidai tiken hun ki bah ki badan hapok jong kane ka beri jongi mentah hapok jong ka state jongi kini kita ki atli ki tim aku pakin salah balai join balai keren hangta hadeli lata kabah nekasniu kasyong sah ketua ke parti kerukom lam kerukom sincar nilai umat yaki baro arjat nah kalian jumling nilai umat ya ke BJP nilai umat ya ke kongres mentah ke desa kepor dengan pisar petha ngin pa yano namba ngin wan rak biang ya kejing kermen ngin wan rak biang ya kejing sup kejing sanya po jong kari Sulawesi banyu i ya kitu kijadaan kelak ki kalau rak hapo jong kari jongi kasih mentah katong kejing kiwin hari India omte ita mangi yang ne po Meghalaya kejing kiwin kalong teleng kari India kami kedekaan keba laban wanra ya kejing timur ban kalaban long ke wei kalak kalenti ban pli kejing kelumar ki beton hapo jong kane kari jongi la persyak ki bubun balang handrei bat katu ke mensim ban sinsar don bor don basngap la penlong anya ka mental la pentri kam wudwud ngai yoi bahkan ne kejing pentri kam ya kane kasih kiat ya ke online lada kayat ya ke online muslim perlok hang non bu kum kita ki beri ki bawan telun kum kita ki beri ki bawan ki padwir ki banwan nang klai na po Afghanistan Pakistan banang ne na po Bangladesh bat cuy nakini ki paramadan demi hang no haka step jumno kin syong kini ki beri eng penbiang ya wadhar la persya ki pai ba baro ya wadhar kane ke serkar BJP da kebor kong adhar ulang berdengkam berbahak madu snap ya ka kut bisa jong kari India untuk jing snap iki pai ba jing snap sensa don bo watang ya wadhar nambar la penwar ya ki priu ne banle la pimtre banle yone hidu bat pension hidu bat school hidu bat ya ki ATM lane ya ki account po bank pintu lut boro ya nambar bala persya di bubun balang lapan boring ibanle lapan boring ibanle iki boro ki bang himso tena ndrai ni habanle bambense ka thom ga sam te komta nasma manang ba nakaliang jongi ki
Para punya senang hampo hakane kejaka hampo kurma. Nila ju pertala selembah ye kini benta. Henry bunsin nim yasnap ye kejing perta jong kibril jong ka kongres. Henry ha ka bakadu menta kini baro ki Allah. Menta ka jasa ye kini ki ka UCC. Ka UCC menta laputan ka magari. Hakikat tu kan iki state la pediam ya kane bala peniat ya kane niyui menta marjan marsunda batka nongpo kepada hang ne hapo ka state jungi lawan tak wadi kikot posta rayure ban persya ikin komle komlam jung kikistan hapo jong ka state nis daga baburam ye kita ki badana ka borsokar nampat yu hang no bakikran ye sepang kane. Balaikum kita mengatur kelar bodong wadah state Kristen dong yang imikum kini kita postal ban bernem ban long ban tempat ban tempera yaki duri kita bagi beriu kinget berkisania hakikamnya amdani ye balai sengaja niyui yang tak kuasa mentah ikut kebar bagi media syawatan menduayu bepang lakai bagi jingak dua yang bapang dari Kristen dari kajingak jadu. Karena kalau kaya penting ya kini. Dan waburan yang wapres turun ulai keran haka konstitusi jemu hantai hawar uang kumne. Jatuh ya itu kibaong ba kikasih kita hatimir jongkai. Hatimir jongkai kulit. Nasuwan on kendiat yang le deputy chief pada kasih jungi. Pingsu tu mengidan hati ni tu kai. Deputy chief udah penting kata. Udah mensemau tu begini kian baka BJP kalapas. Ibu yang ini kasih hati mir tu kariak. Kalau balong hati mir tu kajinyak. Kalau balong hati mir tu kajing duno yang kajing play. Hati mir tu kajing duno yang kajing siap. Hatimir jong baro itimir jong kejijot. Tempat nyamdu mani somsit ke rumah batiwe di parti. Ha syadalihi ya wei unong mikmat naga ke state jongi ubadon hakatim ke bakamhe ubala penyesat rengkap berkatim naga banta ke jimha jongi di pajba baro. Then nisa yo snow kama ngasi aware nang ada yang beriu badai nak kene mau berbuat nilai juye snow berbor ban keren sepangka hitam parti hangnen adu barowel terter hadu mentah dan rayin yo kama di kubor na kini dia mele jungi kibadon hasenda bagi ai borok kibaji kibalong baman hapo jong kade state jungi ni sengap ayu timnya tu yangi nalor pangilay ihita lagi jom kikmat lembah ki mobile ki ai ki bajian kan ekari kepenting kepensimit kalau pelong ru ya kikinhun Kristen ban formno ada kekenhun Kristen ban dia penpawa ka percaya ya ki ai ki bajian ha ka percaya niyo ya kan kekenhun Kristen bagi khotka Christian Forum lakan thuplang hangne sibun ki pastor sibun ki fadaru Bani apa dia kena kajing ma kajing sir ke baap kajing nyam ke baap kiwei kajing bah kena kasih demi. Ladang eliti Kristen, ladang eliti Kristen lek tepu dekat kedai tadi. Siapa? Wat lek tangkung kinam ceput gintuai bau bulai umpelak dia kena kajing nakakti chong kitu ki bring ki balpua ban le dan bor ban negari